Sosolan Brodebe Wis Pemlukakan Prastikaluwih Wis Prastikaluwih Pesucian Mangga Ledang ngelantur memargi berurutan dinastia Witengaya Melus kedudusan mangga setengah belum keberulang kali setengah rombongan dari urutan. Sampun ngantor mangkin ring Surya terjadi pertiwi lan ayaban lurus. Sampun ngelantur mangkin pegenian palar wenten ring Surya lurus. Ngantur mangkin Larsana ring Surya lurus. Mangkin Sedahan Agung kalau wentang ring Surya lauh ilenan lurus. Sampun mangkin
Dan rumangku mangkin ayat upakara nyepi lurus. Sampun mangken caru bebek selam utawi itik selam nggih lurus. Siratan tirta sana kepicowu. Sampun lantur mangkin ayah puto karang nyakap nyakap karang lurus. Sampun ngantar mangkin ayah puto karong ruak lurus. Upakaro ruak sampun ngantur mangkin pedati upakaro saling mungah ring pelingi sami lurus. Ngantur mangku sareng sami ngantur mangkin jaging ayat jaru senawetan ring jeroan lan ring jago awit saking kangin ayam putih lurus. Ngantur sinarangan ibu guru sarang ibu murid lurus. Ngantur mangkin caru asu caru kulung lurus talar sirang pito caru wali.
Manajer mangko enten Caru Siki ring Candi Bentar nggih. Tayang terus saya di bos syukur. Manajer mangko mangken sareng sami ngayat Caru Sami Muktiang Caru. Ayat pemeratu lan pemayuh pemali sami pemayuh pemali nggih terus manajer mangku nganter mangkin ngayat bebangkit Caru terus sampun mangkin gelar Sango Caru rauh ilengan gelar Sango Caru nggih terus mangkon segahan agung talar rentang ring sor Caru nggih terus segahan agung sampun manajer mangko ngantar mangkon ngayat Suryang Resi nih nganter mangkin ayat Banten Upakara Resi Gane nih terus nih sampun mangkin ayat Pom Laspas nih Pom Laspas nih terus nih sampun ngantor mangkin ayaban tergemal itu betara nih terus
sakit terus. Ini jadi mangkung, ngantur mangkin ayat diri yang bentuk tubuhku. Lurus. Sampai mangkin pepranian taruh pengobat sami. Lurus. Ini ayat gaya bebekare sampun tutup. Lantur mangkin itu dane sareng sami orang letalit siago orang guna melinge sana becik sana tes lantur siago serana perantu puspat duwe suang. Dan negeri mangku beres siaga nunas pengluka kangling uga ratu prano. Mangga siaga sangku jadi nunas pengluka kaler dan negeri mangku wonten ngamel pemiakala lan prasita rengajeng. Mau boleh?
Panas, cek panas telepon. Thank you.